ka go rialo ra tswella ba gaetso ga ntse go buiwa fa monna mongwe wa o itseng Setswana kila bua a re ntja e bolawang ke monga yona ga ena lebelo ntja e bolawang ke monga yona ga ena lebelo la ka mene ntja e ka tshwara mebutla e ka tshwara ditholo diphala mara tsile monga yona a re wa e bolaya ga gona go ka yang teng ka go rialo ke re ne ke re Mpule David Pheto mokgatla tsamaya sentle re tlo nne re go gopola ka go rialo re tlo tsena mo tsa bogosi item 14-15 re tlo tsena mo tsa bogosi item 15 ke reng kemiso ya Kgosikgolo ke bona Kgosi Ramono ke o teng ke tshepa tiro e ga go e tla dirwa ke ene a tla emise mokgatla fa go tla gore go motsa le ena ikgomotse ka gore re wetse ke le ka go rialo ke ne ke re brass band ka sefela seo se ka sa nna selele thata ife banga me batle ka kwano go tla go emisa mokgatla Maisa tiro bo Rapheto morafe otlhe o fano wa sekgatla ba gaetsho ke tlo emeletsa Kgosikgolo gore a le hema mafoko mo phelegetsong e ya morara rona mokgatla Sedibelo wa Rapheto le morafe o putaganeng ha ba kgatla ke a le dumedisa ka leina la Modimo la bohelo ke mapele ga morafe ke bua lona ke ka ngwaga wa 2019 ga ke se ke nne le sebaka sa go ka bua le morafe ka lebaka la gore ke ne ke romile ba bana le bokgoni go ka buisa morafe le go tswelisa ditiro tsa morafe ka tshepo ya Kgosikgolo le morafe bao e le re Mpule Pheto le Kgosi Ramono ya re Mpule Pheto o re tlogetse ke tla tsa sebaka se go bua ka dintlha tse pedi fela ntlha ya ntlha ke go le gapego e khutshwane le morafe gore fa re feletseng teng le re Mpule Pheto mo tirong ene
re mo rumile re ba bogosi re eme fa kae go re tswang teng ga go tloke gore re bue ka gone ka lebaka la gore na le ngwaga tse 10 re ntse re bua ka gone se nka se begang fela ka lebaka la gore ga gona o mongwe gape o ka se begang ko ntleng ga nna o na mo rumile ke gore re feletse fa kae re eme fa kae la bohelo ke bona re pheto ka matlho ke o ka re ke kgwedi ya July tloga e fela a tle go nna go tla go ntshainisa di affidavit ona tle go ntshainisa di affidavit tse di rileng ke advocate ya ga Kgosikgolo ile advocate Ramatshego di affidavit tse ile karabo ya me mo kgangkgolo ile gape le ga kgotlatshekelo ya Mafikeng high court kganya teng ile di review tsa ga renya la Pilane a reviewa baloi report a reviewa go tlhomya ga Kgosiramono a reviewa go tlhomya ga administrator ya re khantso tseo di subukilwe gore nne khanyele nngwe e ka re ediwang ke lekgotla e be e fela kana go ile nngwe ya no ka gore nna ke le Kgosikgolo ke mo di kgang mo mo jwa bogosi le mo mo jwa lona le morafi re phetona a netefatsa gore o sala tšhelete kwa ka sala nteng go duela di lawyer le advocate Matshego gore ba heletsa affidavit e me affidavit ya teng e rile bontle e fedile ke sign e file go court go emetswa la gore case o ba khatla ya di review tsotlhe e tsene ya tlholwe ke high court yo ba tla go ikuela go Supreme Court of Appeal a ikuele e be di kgang tsotlhe tsa bogosi le baloi report gore mangora ga eng di fela di tla bophutlhong tshwantse di fele re di be go morago re be go pele re mpile pheto re ga tisa video o tle a itumetse a ntha a re kgabo go a fela mo go tse tsa di review di kgang tsa bogosi di kgang tsa baloi report o rile go a fela e la bohelo ke mmona me ka nnete ke dumela gore go a fela ya no fara e menteng re me gone fo ka ditsheko tsa di review di tla tsena bakhatla e be di fela so fela go di tla tsena mo ngwa gago e be di fela e be go sa tlhole gona le sepe se se morago ka kganya bogosi le kganya baloi commission report le kganya gore a gona le dipelaetso ka go tlhomya ga administrator go tsa ga dipelaetso tsa go tlhomya ga Kgosi Ramono ana matshwere kgantse di tla fela re phetho tlisa video go nna ka e signa a ntlogela a itumetse engwe ke kganya forensic ke gagana le re phetho le gore o santsa a ntirela bokopano gareng ga me le ba ba rumilweng ke Premier gore ba dire forensic le Hawks ba berekang le bone le NPA ba berekang le bone ga ba ile gore o rulaganya bokopano bo gore ba ntlhalosetse gore ba eme ha kae ka go heleletsa go tsentse go tsamaisa yone forensic eo le go tshwara ba ba senyetsang bakhatla re kgaogane ile gore tota la mo kganya dithoto tsa morafi kganya dithoto tsa morafi a kre ile a ntlhele ja bogosi mo kgantsa dithoto tsa morafi tsela e bodule bakhatla e tlhamaletse e bile ga e jabetse gope tsela ya teng ke gore forensic e tshwantse e tsene
ya ka e tsene ba tlhotlhomise jaaka ba laetsa gore ba tlhotlhomise ba ntshe report ba neele Hawks report le NPA le Premier Hawks e tshware ba sentse ba tshwarwe e ba sekisiwa e ba kgolegelong e be dithuto tsa bakgatla tšhelete e phutiwa jaaka go phutiwe ya ntsela eo ga gona o ka e fetolang sa rona ya la senka se le tsebisang ke gore le tshwanetse le nne pelotelele le itse gore ditiro tse di amang go phutiwa ga tšhelete ga o kwa di kgona mo pakeng ya segompieno o sena forensic report ga o kwa di kgona o sena forensic report ya so le nne pelotelele bakgatla Repheto o tsamaile a digetse tiro e fa kgonang teng se se tsengela gore a ntirele bo kopano bo mme le retsie ke mo kopile gore a ntirele bo kopano bo ke tsa gore bo tla nna teng bo kopano bo e tla re ga bo sena go nna teng ke tla nna le sedila gore ditshwaro le ditshekiso di o simola le ka go simola gone di o simolla manga rata kgotsa a sa rate batho botlhe ba ntseng ba utswetsa bakgatla ba tlo tshwarwa e ba seka e ba kgolegelong ga ba ka se ke ba neng le sego la gore modimo a ba tseye pele ba ka tshwarwa ya re ho ka kganya dithoto ya engwe ya dithoto e ntse jaana e ke dumanang le ntate Pheto ha ntse le motho mong ke gore le ba kgatla le ntse jaana kana e tlo re ga forensic ga e phutha dithoto tsa lona ha di phutha yana e phutha tšhelete e ga samane le ha se lotlhe ga so re ba tlo gona go phutha tšhelete yotlhe engwe se jelo motho ga le whisky ka tšhelete a ke re o e rutile ga gona gore le ka tlhole le sala go kae motho ga a jele tšhelete a rekile dijo o di jele o di nyetse ga gona re ka tlhole le tsa go pe tšhelete eo motho ga a utswetse tšhelete a ba reka motorokara wa teng o tswa mo fashioneng go tsana tse dingwe o mogologolo ga wa re le ka goreng ile yaanong go nna le balance gareng ga e phuthilweng ke forensic le e go padilweng gore e phuthiwe mme re mpule Pheto o tlhoka yana re dumalane gore balance e lona le bakgatla ka go ithulaganya la go ntsha di-summons di file go khote go ngaganya teng ka gore ke di-summons e tla diega di tsaya dingwaganyana di kgantsa di-summons mme go bokhutlong ba letsatsi di a tsena di be di a tlholwa e be ka tlholo e tswa go twe wena semangmang duela bakgatla balance e ka mabaka ao ke sone se ke tswang go lowe ge se le ke tla kwano mme e le mono o re tshwereng mo go le ba ke ba dumileng gore ga gona sente e le 1 e latlhegetseng bakgatla e tshwanetse gore e nne account ya bakgatla sente nngwe le nngwe e latlhegetseng bakgatla e tlo ba boela ka yone tsela eo ga ra tshwana gore rona e nne rona ba e leng gore di-loss tsotlhetse gate e nne rona ba re di safarang mme re ntse re itse gore di tlile ka tsela e ntseng jang batho ba na le boikarabelo ba gore ba di thibele dilo tse e ba di lebelela hela gore di diragale yaanong bone bao ke bone ba tlo di duelang yaanong ga la tshwanna go nna le utlwe botlhoko gore gate ra jelwa ra senyetswa ra jelwa ra senyetswa mme tsotlhe bakgatla di mo tseleng ya gore sengwe le sengwe se se senyegileng se ba ka nngwe se se le mo tseleng ya tsone yaanong ke heta ka ene eo ya forensic